Dano kono ka ini winyo discussion mo berutie dano ber ka lok maduong chi chamo kene I winyo lok mogo kati mano dano tika wachini pol kare dul mogo magibino mano gitika neno kit me konyo lutieno mamegwali en makiluongo gini agoni dul eno ni pol kare ka gibino chamo kene kit magituch kere weko agonyo en lutieno mamegwani makiluongo gini agoni gitamo ni timo tich member agoni eno ni gien mapier tek total mano kache nendo mier ke kel support chidon ka kirwa mon ma ono fut pagiti agoni gien bedo gichuki bino chot gichuki dak ago eno ni ini ramogam ni ngo pien ki waje ni ne chalo kwa onyo support ma wono tika mine bar agoni we ago mo ken be tika nene we wa an ma pa agoni kadon param no support pien pago pingo pa chera dago kanong support in gam yeni in machalo prosper ma initi system me #gulu iram gam eno ningo piana mir piate clear the air pian dan logo gere ci chamu kene puno kar ma gam ne twal konyo konki ka ken afora mate mi dogala mi penyoni noni beraguni kala tien maon yang mabe ngaki ko mago bere kit mago ni ko kere maluka ki gin manen ma ber ka tikegi atien mo ko tam berago were non kon pere pen neno ma dir la tieni lutin ne pego non koyo eni mirgi pol gi pe miro non koyo kere te ko kene kay mirgi pol kar gi mirgi ko chalo tien mo kene ni magi bero gang gi ko ma yob lu nyori gi tie ma tieni pol gi wangi tika meto en jima chen man jo eno noni bat lokani gere ngew ya chuli kan dano ngiyo ke jemi non dare ngata moy ken wotim gi mo ke ken were non jemi non kamera ni beri poago poro do iro poro pi duari o moni eno ka in la ten me ka magao chere no diguri ni street liap chalo maj e pi dok sen pen ka pingi beri kama liap pe beri ri kere ri o me bien yene mor tu mo ka ne ka beri po so lo ten magi bino gere magi mer ge bet chelo tin agone bengo ge tienu ga ke gangi ena ka go bino ge beri ka lu like ken dano kiera ngwen apa magi pelo ten kom street ko me go bino pe kon malo ten ten ngone gen wangi be to no ko kenyo dugu teko pen ma chili no jone wigir wate gilogo leba chel go kata kara chel ngara chel nyang la wor in kong no keri ko in dong petwe in be dong ko chi no why ni what yours do you have so chamo kene donyo pen mer jemi no na o ko no ni pe ko ni dak olo pangar chane le lo mi gi okay neno kiriwa ngara chel mo bole be wayni kar moni kar me kem ma no lutieno mogo anyero mago nywalo chon kiper ka yopo bot gi art mano gi yobo mer moni chidong mukere ma no gi neno ka ene mo nywalo ne ki yopo ire art an pe ngwa ka chet be nywalo we ki yopo be art gin eno ber ka time so for bene kita ine gam kere piane oloto konyowa yabo wiwa kit ko ilo ngoma polkar katti dong tera to toile kai tika le tambot gi kit ko ilo ngoma ini noni ini dong enini ene dong ti common lo ka ini tika le tambot gi Atien pe don pere kene atien pe don chalo yat makao pere don kene atien kay nywalo miri machali la nyuro en la tena mulu pe don kwanyu de pe mo en roma rombe ka don te kamero ine pone wango o don la cho madir ni nyago madir karong po pere kene so gemano madung lo ke bolo tini ka te lo keren e tuki nena machalo e psychologist anen latini ni lacked love mira attention puno attention moy ken alatini ni miro ne ki jole they need acceptance yeah and then gin madir lo ene tele kin no nyoro cha mo ken wi wilo ni laten enini o tele won la choke da ci noni balwen pol kar ke duor wi laten mo pinge ngo wa wonti tele so at the end of the day Mika Kadana Rio taking the blame is this young kid who takes the blame. Why Mogo aya where mamana you like show out of frustration why in a ming mada konyi pe ma man bo a real
But in real sense na tini pengi kama ngo ki kumo chaka ke ye kama jim ina chaka ke ye ki dong jim mu kene mario manu tien kar ke no ne tien mogo chalo kira damba nywa ne ka eni ke bino kiri gang moni ke bino kiri ko gang ne pe meku wakama ke nywa le ke la nyuni chan be mamani po wachi aya wakama ke o kere ye kami don ye eni mai tam ni gang wi tam la nyuruni ni inyang la chena budien ene kara pe ngo be nyuruni so lokom ngom ke lokom tele en ko la tiena ko wur ko meni koni en gino mo mate akelo tele madung anu tien kere ke ndiga madung lo itingi en Pol ko ka ini kiet ma in chengjui ka itia titi mamigi ikien mwaka ma mene matutwale dong eni ini neno eno tiano wali ini pole no gitiye makache en aku en makiluongi ni Pol dano maber ka nyako tam ke gi mara para dek miyo ya para mwen kenyu apa dek miyo ya para mwen pole giti kenyu eno mos pole and the teenagers kera bere wati ke mo kene manti mara piario ke wie eno jomi mara piario ke wie ni kai no ma wayo yape uneno jimi maduong kate kar maduong olo ene dak pol kare konyo wan ne konyo anti cha dolo tiana mukene ni pen in most cases no la tian mi ma piari wario take acting as a parent to another young kid on the street so kai bir en ke down my lo kere en tamme miene kai mi ire tamma be lo konyo I lo kere mabe no pe lo ke en ken roma lo ke dana bit ma en ngo ma wonyo lo ma megeni so bu cher bu no bu mi bu logo ke lo werege logo tampa lo werege angeni statistics mamigi bena no tie I office mamigi mano ini neno nyoi mapping kama no areas madong no mer concern to twal neno ni kidong experience mamigi me ber kere enni I hashtag guluni area me madong iner chalwe mer kondong loyo mukene ni only weng kiki idi town onyo city me guluka ene neno na Paul Joma Anna Beruka or Borgi Penenge, we do monthly sensitization and we do mobilization to all the youth. Maguluka in a wing. So Joma o Borgi Madung la Yibi Badege Wakanya Goga Kan Benwa o ento Paul Lutena wo Bulu Madung Loya Magiti district ene Manoni Magiti kum Tena street come. Manoni Mogono awa kitung agago awa kitung patong bere watung kontu anaga inoni poligeti area town kaini area me la yibi area me chialeno area me town actually town no weng poligo carrier edo where no kum la 10th street ki come makai no ini kumi be no ningo kaun tie ki kero madir no ero mi ir tagi moy ken me ero mi ne ire Polgi wengi tige di town badung be iluonya gago kona nak gi kweni polkar eno bino gimano gi bino town gwakonyo gi bino ken gi keje no pian ni lu nyor gi no a chal gwaki agago gi anaka gi kweni kadong gen ko do terra kar madong go bino kadong go chak donny street pole temeni ni maluka ki beru kedgi nyo lutena mo adwa gi gang chaka ma chaka di hashtag mukene ki dwa gago mukene ki dwa gi kitgum mukene ki dwa ga naga so enoni polkare mukene bino ka chel kilo wiri as a result of peer influence nyo kira wochi ke chone ngato moni ma perega dega tie ngar mo amirpe te kai no group mo mano nok manyurire ma magaye in ma pe para ngama ine beru lok mani telengo ni pe winyu pen gen mara ten mira ene ma ki yawn ki yene ki jol mon oni en kade joining group men group has their connection mukene te agaga yang tigingo crew mukene ngo gulu ka enini si pono wor ka gago kono bine town kan wata moy ken pere buru en di baranda eno yinyo en kone yo maten oni mukene no awa kanaga obino ki group nyo mutaka obino me di town ka chako me ko me chako yinyo ka miengo
e bere mo go don bere ken for some time. You know the group or the family, the street family ma you talk about. Jema inro mo ko chade ni dong fudo tema bede de ma wono tem chala hashtag onyo gok lok ma in ber ka lok na chal kit ma in lok ket gini chu lok tam mege ku bi dong gen ku dok dan ma be mene ma story me ma dong lok dong man ka ini winyo nyoy tam pere no yom chwini to twal nyo wero de mio bore moral matik ma be mene to twal Testimony ma dit lo ma neno kara ma nok ma tigi hashtag gen ma neno ma dit lo ma ten hashtag te ka temone ene kala ten mono mo tamo lo ko ne e kere dok tij mone pol kar gi kero chwingi gi lo wa joma ki no gi dok tij enyo ande ol ge miu pol kala bol ma be wala ten me chwala wani ba tiu fol kero chwinye ko tije nen ma leng ko no no la ten ma ka para ber en tiu lo la choma dir ma tigi mon kilo teno ero no ngeni nyaako mo mati tidi ero mo chwala kiya ka cleaning ata ngar mo ngar chwala bora ka tiji ba o tiu yu ata ma leng po kwala gi mo gi ken ene testimony ma ro mi en But 12 for lokera man year prosperity ana wachini dong yeng me prosperity ni cha ker ka ke luo da ko ngala to 12 so and you ki prosper ana for 12 for lokera and the hashtag chalo lalle tam bot lutien wale eni ma kit mo wale kere and konyo dano konyo en lutien wani in dong maduong ana for matek tiju be 12 ana bineno chalo Lakwed TV ni mero wa beru ka ter meneno ni wakele la ana foi ter je ja kamara ba me te go Adok la Krista ngure kumbala we gatonye polo ka chenga